kuzodingeka ukusho ukuthi lapho esilala khona lapho esiyaba sidibana lamathonga sibe sikwazi ukusho ukuthi leyo nto iyalungiswa. Silethemba lokubana manje izolungiseka leyo nto esikufunayo indawo yabokhokho bethu, esifunayo izwe lethu, esikufunayo ukungancindezelwa insuku zanamhlanje. Sifanele wonke amazwe alozibuse sikwazi ukuthi sikhululeke sihlele emakhaya ethu. Mongameli. Siyabonga njalo sifisa ukuthi umhlaba ubekwazi ukuthi sihlezi lapha singabantu ababulawa ngumbhuqazwe esingathi yigugurawundi genocide eka 1983 eyaqala mhla ka 20 January 1983 yayaphela ngo87 kuthi ukuthi umbhuqazwe lo wadonsa iminyaka engaba ngo5 uplanwe libandla leZANU-PF besebenzisana labo Britain besebenzisana le-apartheid government lapha kwele South Africa. Why babekwenza lokhu? Babekwenza lokhu ngokunanzelela kumbe ngokufuna ukudestabilize ukuthi umbutho we-ANC uhambisana lo Mkhontowesizwe bengatholi ibase kwelika Mthwakazi ngoba izipha kakhulu njengoba yayikhokhelwa kakhulu ivela kwele Mandebeleni. Kuthi ukuthi ibase yoMkhontowesizwe yayikhona ngale kwelakithi. So ke bakwenza ngaleso sikhathi ukuthi bayifakele igugrawundi genocide ukuthi izobulala abantu besindebeleni abedlula inani elisingathi lona yi40,000 people. Kanti ngaleso sikhathi akubulawa ngamandebele kuphela, kwabulawa njengoba ngike ngathi ekuqaliseni ama-cadres eMkhontowesizwe, kwabulawa amanye amalunga e-ANC. Njalo kwakuvinjwa ukuthi lezikhali zomkhontowesizwe ezazigcinwe kwelakithi khona ngale ngaphansi kombutho wezipra lezapho iZANU-PF government, the apartheid government bazifinyelele lezi zikhali okwenzela ukuthi umbutho we-MK le-ANC bengabi lamandla okulwa lesitha ngapha. Ngokunjalo sifisa ukuthi sikwazakale namhlanje ukuthi umhlaba wasiphika, international community yakhangele eceleni ngaleso sikhathi sibulawa nguhulumende weZANU-PF, nguhulumende wamashona. Siyananzelela ukuthi la nxa abantu abanjengabo baba uChris Hani bedlule emhlabeni babetshila ukuthi nxa iSouth Africa ingathatha uzibuse umuntu omnyama azibuse, kusho ukuthi balomlando okuyalungisa indaba yamandebele okuyindaba namhla lokhu ekho indaba engakalungiswa. Kungakho ngokunjalo namhlanje sifisa ukuthi indaba le icace ukuthi silabantu bakithi abanengi ababaleka kwele Zimbabwe ngomnyaka 1983 kusiya ku87 bebalekela umbhuqazwe, abanye bangena kwele Botswana, abanye bangena bazophephela kwele South Africa ngoba le gugurawundi genocide leyi yayibulala kwasani wonke umuntu otholakala kwele Mathebeleland, yayibulala iqeda abantu bakithi bazocatsha ke kwele South Africa. Ngokunjalo siyayibonga ke iSouth Africa ngokusigcinela abantu bakithi ngaleso sikhathi kunzima ngoba kwakulandelwa bona bana ubudlelwano bayizolo bokusuka kwenkosi yethu uMzilikazi kwele South Africa esiya khona le kwelakithi, kwalandelwa njalo udaba lokuhambisana kwe-ANC lomkhontowesizwe ibambisane lezaphu lezipra. Kuyasidanisa namhlanje ukuthi amashona wona lawa ayiwo ancindezela ukuthi abantu bakwele South Africa bengatholi uzibuse, yiwo asetshakala kwele South Africa, yiwo asebambe amabhizinisi wonke eSouth Africa, yiwo asebambe imisebenzi wonke, yiwo asebambe ngitsho lama-TV station. Ungangena kubo-SABC kubamba amashona, ungene kubo-AN7 kubamba amashona, ungene laloba yisiphi station sekwazi abomabona kude eSouth Africa abambile amashona. Abambe ngaliphi ngoba ngakwelinye icele nxa esixotsha ngale kwelakithi kwelika Mthwakazi athi wona abantu besindebeleni ngabe South Africa bavele South Africa, wona kuyini asebekulandela eSouth Africa bezokufuna ngoba bengela budlelwano. Njalo sifisa umhlaba ubekwazi ukuthi amashona ala sabelo kwelakithi lakwele South Africa ngoba bona imbali yabo bavela eEast Africa, bavela emazweni anjengabo Tanzania. Yikho la nxa beplana umbhuqazwe genocide bancediswa ngupresident wakwele eTanzania uJulius Nyerere onguye owaplana igugurawundi labo Robert Mugabe nxesana labo Britain beze bethumele iNorth Korea 160 military instructors zaseNorth Korea ukuthi zibuye zizotraina amabutho ayezobuya kumbe imilishiya eyayizabulala abantu besindebeleni ngegugurawundi, betraina amamilishiya ayedlula 5,000. Konke lokhu sithi makuqonde yiMthwakazi Republic Party ezokulungisa ukuthi malibuyele kubanikazi ilizwe esilifunayo elikaMthwakazi. Kungakho namhlanje sikhetha ukusupporta ubaba uJacob Zuma lebandla le-MK Party, sinanzelela ukuthi nguye kuphela kubantu bonke esingathi
ama-godfathers ase-Afrika ku-Southern Africa osesele yedwa omele iqiniso phose bonke laba abanye abaseleyo akade behambe phambili singathi ngama-6 authentic liberation movements baba uJacob Zuma ababekhona obaba uChris Hani ababekhona obaba uOliver Tambo nawo wonke amaqhawe abekhona kubandla le-ANC lo mbutho weMkhontowesizwe military wing sesinanzeleleke ukuthi ibandla le-ANC elikhona namhlanje selithengisile ama-founding values and principles ekade engawebandla le-ANC ibunjwa lemuva ngo-1912 ngabobaba uJohn Dube labanye asebadlulayo balala emhlabeni. Sikukhuluma lokhu ngesiqiniseko sokuthi emuva le ibandla le-ANC lihambisana lombutho womkhontowesizwe thina siyizaphu silezipra bekulokusebenzisana okuhle kakhulu kukhangelelwe ukuthi ilizwe lethu nxa lithethe inkululeko maqala lizoncedisa iSouth Africa ukuthi layo ithathe inkululeko kodwa ke lokho akusayenzakalanga ngendlela okwakukhangelelwe ngayo ngoba ngesikhathi iZimbabwe sithethe uzibuse ngo1980 sibone uhulumende weZANU-PF ekade khokhelwa nguRobert Mugabe layena lo sekhona uEmmerson Mnangagwa osengupresident weZimbabwe sebevimba ukuthi umkhontowesizwe le-ANC bezosebenza bekwele Zimbabwe ukuze bekwanise ukuthi bethole uzibuse wabo. Sabona ama-cadres omkhontowesizwe le-ANC ebotshwa kwele Zimbabwe, sabona izikhali zomkhontowesizwe zithathwa kwele Zimbabwe, amanye ama-cadres emkhontowesizwe labe-ANC bebulawa ngendlela engayisizo ngenxa yokuthi uhulumende weZANU-PF wayesebambane le-apartheid government lebandla le-PAC eSouth Africa ukuze iSouth Africa ingatholi uzibuse. Kuyasibangalisa ukuthi ngalesi sikhathi samanje siyamuzwa upresident weSouth Africa uCyril Ramaphosa lo Secretary General we-ANC uFikile Mbalula behulula amanga amakhulu betshela umhlaba wonke besithi ibandla le-ANC lasebenza lebandla leZANU-PF ukuze iSouth Africa ikhululeke. Sithi ngamanga aluhlaza lawo ngoba ibandla leZANU-PF alikaze lasebenza le-ANC lomkhontowesizwe. I-ANC yasebenza lezaphu lezipra ngakweninqele kulomkhontowesizwe military wing. Ngokunjalo yikho ke silapha namhlanje ukuzocazulula leyo ndaba. Ngizaciyela ubaba uNdlovu onguye owayekhona eyizipra besebenza lemkhontowesizwe obaba uJacob Zuma ukuthi la athi fahla fahla ngamafitshane. Ngibonge mongameli. Uhambo lwalulude lamanje loluselude. Uhambo lokulwela umhlabathi obokhokho bethu sincindezelwe ngamabhunu. Namhlanje sesincindezela thina bodwa abasesishoneni sebesincindezela. Kuyinto ebuhlungu kakhulu. Asisawazi ukusho ukuthi sihlale emhlabeni wabokhokho, sikwazi ukusho ukuthi sikhululeke, sigcwele umhlaba wonke singabathwakazi ngendaba zokubana sikhitshwe inyumbazana, ngendaba zokushwa ukubana asifunakali kuleli lizwe labokhokho bethu. Ibingalulanga indlela yasema-trenches la namhlanje isendela indlela. Sisebenzisane kakhulu, kakuhle kakhulu lo mkhontowesizwe. Ubungeke ukwazi ukusho ukuthi lo ngubani kube omunye ebheke emuva yomunye ebheke emuva yomunye. Kodwa ke iZANU yasihlukanisa phakathi. iZANU yakwenza ukubana singakwazi ukusho ukubana sikhululeke. La namhlanje singabathwakazi asikhululekanga. Siyabonga ke namhlanje ngoba even uCommander uJoshua Nkomo washo ukuthi hayi oginye izaphu uginye ipoison. Ingane zethu namhlanje zivukile, ingane zethu zimi ngenyawo ngoba umlando lokusayimi abathokazi bangakhululekanga. Ungabuza noma yipi commander noma yipi uzokutshela impi esazilwayo, impi ezilomnqanda ezayenza ukubana amabhunu abize ukubana size etafuleni. Kwakungalulanga, kwakungakuhlanga, kwakukubi. Kodwa namhlanje yonke into ibuye enyovane, ibuye iphendukele. Sikhishwa ngamabhunu efaka amagwala la. Afaka amagwala eZANU embusweni. Afaka amagwala eZANU ukusho ukuthi asiqoqodise, asithathele zonke induku zethu. Ngiyajabula namhlanje ngoba iqiniso libekwa dandalazi. Iqiniso libeka njengobana liliqiniso. Kubuhlungu ukubana sibe ngondebe sithebeni
singabi lakho okwethu sisithathwa ngabokuza. Engikushoyo nje ukuthi amashona ngabokuza bafana namabhono. Amashona afana lo Douglas Ian Smith ngoba bonke bakhuluma okufanayo. Bonke bancindezela abantu abamnyama. Bazitholile izindawo. Babuya bathathela lapha okhokho bethu labo baba abasuswa khona babuye bangena bona. Namhlanje akufunekalanga umuntu wakomthwakazi ukuthi abe lokwakhe. Namhlanje sithathelwa wonke amalungelo wethu esasiwasukele phansi wokuqala ukuba siyothatha izinduku sinqukuzana nabelungu. Namhlanje yithi esesihamba silala sivuka kwangathi akukho esakwenzayo. Bathethe iqathu lethu siyizibra forces sisilwa kanzima.